turabasuje cyane ndetse tunabahaye ikaze. Uyu munsi turi tariki ya 25 kwezi ni Gashyantare umwaka wa 2025. Tukaba twagarutse ngo tukugezeho amwe makuru aramutse avugwa muri iki gitondo. Amakuru aramutse avugwa muri iki gitondo areka tuyahere ku mpanuka y'imodoka yahitanye abantu batatu ndetse n'abandi babiri bagakomereka mu karere ka Musanze. Impanuka y'imodoka yabereye mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza aho mu karere ka Musanze. Impanuka yabaye mu gitondo cyo kuri tariki ya 24 Gashyantare 2025. Yahitanye abantu batatu abandi babiri barakomereka bikomeye. Iyi mpanuka y'imodoka y'ivatiri yari irimo abantu batanu yabereye mu muhanda wa kaburimbo uvi Musanze werekeza i Nyakinama. Abagabo babiri bari muri iyo modoka bahise bitaba Imana, naho umukobwa bari kumwe apageze mu bitaro bya Ruhengeri. Abandi bagabo babiri, umwe yoherejwe muri CHUK, harimo umwe woherejwe muri CHUK, baracyari gukurikiranwa n'abaganga gusa bararembye ku buryo bukomeye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yemeje aya makuru, avuga ko imirambo y'abagabo babiri yahise ijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri ngo ikorerwe ati imirambo y'abanyakwigendera yoherejwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri gukorerwa isuzuma. Abakomeretse boherejwe kuvurirwa mu bitaro bya Ruhengeri. Hatangiye iperereza ngo hamenyekane icyaba cyateye impanuka. Ubutumwa duha abatwara ibinyabiziga ni ukwirinda umuvuduko urengeje wagenwe, kwirinda uburangare igihe cyose batwaye ikinyabiziga no kwirinda gutwara banywa ibisindisha. Umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri Dr Philibert Muhire we yavuze ko bari kuvura umugabo umwe naho undi bamwohereje i Kigali muri CHUK. Yagize ati iyo mpanuka yabaye mu ndembe twari twakiriye, umwe yahise yitaba Imana, abandi barimo umwe twohereje muri CHUK ngo anyuzwe mu cyuma, ndetse n'umwe turi gukurikirana, kandi abo basigaye ntabwo bikomeye cyane baraza koroherwa. Hashize iminsi hirya no hino mu gihugu humvikana impanuka zihitana ubuzima bw'abantu. Polisi y'igihugu irasaba abakoresha imihanda kurushaho kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse bikaba byatuma birinda impanuka zigiye zitandukanye. Nitwa The Fresh, komeza ubane natwe mu buryo bwose wadusangamo. Nyarukira kuri Facebook following page yacu ya Facebook yitwa Gika News, ndetse kandi wanansanga kuri Instagram page yanjye, Instagram yanjye nitwa The Fresh 250, ndetse ukaba wanamfollowinga kugira ngo ukomeze kugenda ubona ibyiza. Turabashimiye naho utaha.